Ja se zovem Fatkić Hajrija iz Kaknja, ulica 27. juli, broj 23. Ja sam majka od 3 djeci, znači svi su me napustili. Ostao mi je unuk kojeg već od 6 mjeseci ga majka ostavila i to dijete živi sa mnom. Pa bio mi je prioritet da malom unuku jednu sobu. Puno vam hvala da vam Bog da, da uvijek imate i dajete i pomažete onom ko stvarno nima i kome je pomoć potrebna. Ja se puno zahvaljujem. Projekat Fondacije Abi Pjer u implementaciji Alter-Rurala je poboljšanje uslova stanovanja za socijalno ugrožene. Ove godine smo radili u suradnji sa općinama Vareš, Breza, Ilijaš i Kakanj. Pomogli smo 13 porodica. Na kraju kad smo sve sumirali ostalo je još nekih financija, tako da smo pomogli još 4 porodice sa vanjskim vratima. Pored tih projekata imali smo i projekat izgradnja dječjeg igrališta u Varešu i podloga košarkaškog stadiona u Brezi. Sanela Šabić, selo Vijesoć, opština Breza. Zahvaljujem se fondaciji. Živim sa 2 curce, jedna ima 14, druga 11, starija 8, mlađa 6. razred. Zahvaljujem se fondaciji, djeca su izašla gore, dole je bilo vlaga u prizemlju. One koriste gore što su radili 2 prostorije za učenje i za svoje aktivnosti, god borave i spavaju. Starija imala prije bronhit, sad je bolje. Jel imaš primanja? Nemam. Imam samo dječji doplatak. Općina Breza u prethodnih nekoliko godina realizira saradnju sa udruženjem Alter-Rural koje u saradnji sa svojim sponzorima, donatorima, prije svega Fondacijom Abi Pjer, pomaže naše lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, među njima je i naša Breza. Ovom prilikom želim istaći zahvalnost udruženju Alter-Rural na postignutim rezultatima u realizaciji projekata prethodnih godina, prije svega onih koji su usmjereni kao podrška našim socijalnim kategorijama unutar lokalne zajednice kroz razne donacije u vidu pomoći kroz prehrambene artikle, kroz sanaciju stambenih jedinica, njih oko 20 na području naše lokalne zajednice, zatim kroz podršku poljoprivrednih preparata kako bi podstakli i kategorije navedene za samozapošljavanje, te za podršku projektima za naše najmlađe, odnosno za uređenje i rekonstrukciju našeg sportsko-rekreacionog igrališta Partizan u Brezi, košarkaškog i odbojkaškog. Također svim učesnicima u realizaciji projekata, Centru za socijalni rad, udruženju Naša ideja i svim volonterima koji su učestvovali u realizaciji projekata želim da u ime građana iskažem jednu zahvalnost i nadu da ćemo zajedno sa udruženjem Alter-Rural nastaviti ove aktivnosti u narednim godinama i postizati identične ili još bolje rezultate u narednim godinama. Mi smo predstavnice organizacije udruženja Naša ideja iz Breze.
koje je u prethodne 2 godine u saradnji sa organizacijom Alter Rural realizovalo 2 veoma značajna projekta koji su uljepšali i poboljšali našu lokalnu zajednicu. To su bila rekonstrukcija odbojkaškog i košarkaškog terena. Zajedno sa svojim kolegicama, zajedno sa općinom Breza te mnogobrojnim građanima koji su uključili u ovaj projekat, uspjeli smo da rekonstruišemo košarkaški teren koji danas ima izgled jednog veoma modernog i značajnog evropskog igrališta. Uspjeli smo nekako kroz taj projekat spajanja ne samo da oživimo ovaj kompleks pod nazivom Partizan, nego smo uspjeli da vratimo, što je i naziv projekta, i djecu na ovaj teren i odrasle i da zajedno uz građanski aktivizam, uz volontere zaista uradimo ovo sve što vidite i to je naravno podstrek svima nama da radimo još bolje i kvalitetnije. Mi kao javna ustanova Centar za socijalni rad i nismo u prilici da našim korisnicima pomognemo u realizaciji poboljšanja uslova stanovanja kroz redovne materijalne pomoći koje im pružamo. Također ne bih izostavio ni ostali projekte koji su realizovani uz pomoć udruženja Alter Rural, a tu su prije svega pomoć socijalno ugroženom stanovništvu pogođeno krizom COVID 2019. godine, koja se ogledala u donaciji prehrambeno-higijenskih paketa, poljoprivrednih proizvoda itd. Zovem se Fatih Salahudin. Bio sam od malih nogu u ovoj staroj kući do prije 3 godine pojavila se organizacija i tako mi se kuća počela praviti. Ja mogu reći da ovakvi su projekti vrlo poželjni, oni su dali svoj rezultat, građani su zadovoljni i naravno nikada nije dostatno, ali evo ako znamo da smo pomogli jedan značajan broj obitelji, preko 60 koliko znam, pretežno onim koji ne ispunjavaju nikakve uvjete, da li su raseljena ili povratničke populacije, a objektivno imaju potrebu evo, u stambenom zbrinjavanju da to dolikuje nekom ljudskom ili potrebama njihovih obitelji. Mogu reći da je Vareš pokazao svoju ozbiljnost o prihvaćanju bilo kakvih projekata, da se ponašamo tako da nema mali i veliki, već svaki je projekat značajan i pokazali smo da možemo potpuno ući bilo koju realizaciju projekta i to danas
svi naši partneri znaju. Pitali su me u kakvim uslovima živim, bila sam i nikakvim uslovima, sad hvala svima za ovo što su mi uradili, znači sve su zgulili zidove. Stan mi je bio haus pod poplave, znači nije do mene bilo, nego je iz drugog stana devastiranog. Bila sam u opštem hausu, poturali smo kante tu, bila je mirsada, vidjela je. Nismo mogli spavati, to je lilo, znači iz plafona. Ja se zahvaljujem puno mirsadi i svima ovim iz udruženja što su mi ovo uradili, ja sad mirno spavam. Hvala svima od srca. Ja sam predstavnik firme Naha Vareš. Firma se bavi proizvodnjom građevinske stolarije. Radili smo na zamjeni dotrajali prozora i vrata i drago mi je da smo učestvovali u ovom projektu. Cilj projekta je bio da se na platovu nekadašnjeg devastiranog dječjeg igrališta izgradi sadržaj koji će omogućiti mlađim naraštajima da svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetniji način, podsjećajući veću fizičku aktivnost i veću socijalnu interakciju među djecom koji sve više nedostaju. Projekat je implementiran kroz dvije faze. Prva faza je realizirana tokom prethodne 2021. godine. U okviru ove faze odrađeni su građevinski radovi, izgradnja novog platoa, dovoz odgovarajućeg pijeska. Druga faza ovog projekta implementirana je tokom tekućih 2022. godine. U okviru ove faze urađene su metalne pergole zajedno sa klupama za sjedinje, metalna ograda kao osnov za povećanje sigurnosti naše djece, obzirom da se igralište nalazi direktno u saobraćajnu prometnicu. Tendencija tokom cijelog projekta bila je na uključivanje što većeg broja volontera, na uključivanje djece u određene aktivnosti koje su bile jednostavnije. Tako da moram priznati činjenicu da su naša djeca uzimala aktivno učešće, na primjer u segmentima farbanja metalnih sadržaja, sadnja određenog broja biljaka ili dekoraciji nekih sitnijih elemenata. Tokom 2021. godine udruženje Alterural je na području općine Iljaš realizovalo projekat pružanja materijalne pomoći socijalno ugroženoj kategoriji stanovništva gdje su kroz pakete novčane pomoći, plaćanjem režijskih troškova kao i plaćanje troškova liječenja negdje oko 100 porodica finansijski podržali. Porodicama gdje niko od članova domaćinstva nije zaposlen, kao i porodicama narušenog zdravstvenog stanja. Podrška koja je pružena od strane navedenog udruženja možemo reći da je od izuzetnog značaja za naše korisnike, obzirom da su isti na rubu egzistencije i svaki vid pomoći je dobrodošao. Živim
ima evo 95. kako smo mi pročarani iz Srevenci, tu živimo ja i čovjek. Pa ovako pomogne nam narod koliko moramo. Pa evo i mi sada iz opštine dođe kad nešto ima, ona pomogne i tako, pomogli su nam građu, ovo i krov i lim, pomogli su i oni tu i nešto nam je narod pomogu. Ja se zahvaljujem Francuskoj što je pomogla. Veliko hvala od moga čovjeka od mene. Nemamo primanja nikako, primanja što nam donese narod, nemam drva sad da kupim. Idem u šumu sjeći, dođe šumar, zapiše, idemo na sud i to je to.